أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكه من تنكويني نعمامة ننجرير ما تعو دنجرانو أرو أقول لقو قرن قرن يا ما أستاذو أرو سريه أبو بكر حيدر وكوين موسري بمغو تاغيني وكاغمون بلكويني ندواو منو ما ندواو نيرا إن شاء الله. tiyana konte wa ku inabja tageni madanu kulubali nanga wara mahme bun bajeri nanga wara ma sidin qaramo su ko man de wara himbe tongo makebe tongo tringanda na nyugo manda ya garma o ku inde kata su ko man tinga wala laqike orni dangita insha Allah kenanga le o maremu wala laqike oni gara sigindi no khobe ora koyi nanti qais wadni kebera muhajir qais wani ken qisanya kamana akoni ora ko ina da ken hijirayen koni kenyar qais ya bate mahari hadisa be Allah harengar hadisa be ko ken koni sawabun kita kenyar Allah harengar innamal a'malu binniyat ila akhir al hadisa ken koni sawabu kenyar qais ka bate Allah koni hunnan siraw akama arislama o ke halle aslama ul suru aslama unsuru musri ka kesu dange halle unta jatene hijra nyangandi na sabunya ara hijra ke namu makka na madina ara ken sagara ara kentere ka ara tereti ngane be ke maya hijra ngane ara tereti ngane be maya Allah ri harin sabura ken sabura amanta jatene hijra nyangandi khasahaba siren godan assalamu wa aslama unsuro wa nya sahaba qore ka anta jatene hijra nyangandi boke qais bi hayke ke dange halle tarku gumu qaisin tonu nagati wono qibaro kunsu yimen kama kembere ida honne ko kunsu qibarendi doke qais bade na sawabunya ke tonga na qaisi dongu atoranu tarku gumu woni sehe kun kama qaisunu nagati ahnan qangai qais bun kharsa radiyallahu anhu wase ne gen qibaren kama aro qais bun zaid bun jubar radiyallahu anhu wasene ken kana qibaren kama aro qais bun sa'd bun ubada reme are nyugo wadi himbera qais ise ken kana qibaren kama aro qais bun asim ko qaisin tonu nagati qibaro kusuban manani men kama kembere na tarhu gumu ira honne ko ni kusuko manten qibarendi do qaisi muhajir qais ken toranu ila nato koni woni honno koni kun qibarendi kembe o dangniti wala lakhin hakari yangane sabra kebe gana qais bin kharsa radiyallahu anhu akel islama Allah harema neman do kisenga kama birambe aga islama arabaya muto Allah harenda baya be akotenga ni musir ora ko nanti sahaba nuku uyi baya kharakharantu mutunu Allah harina ti imenu na yama yati nyamar khanne anga yini uyi baya mutunu imera na Allah harema unyamartai hono baya mutunu nanti unta gare kutun hono baya mutunu nanti wasumun hono baya mutu ala kulli hali Allah halan gabene yi baya kharakharantu mutunu Allah harinda ti imenu katu dangen pakhen kebe gani qais ibn kharsai radiyallahu anhu akenda baya utu baya be qutengan musiri ati Allah haren nan ati ho ga yanga Allah haren kama nyamar kanne ho gare Allah haren ira suriga koma ga yanga mobe
nyamar kan ho gari Allah haren ay dunga ta su ira suriga ira baya nguto Allah haren ma asuriga nden kama kenna ngala atlana da Allah haren da ikenda tongar no khusu inda dangina tate migra koni iyana tongar no khusu inda devene iwa koni alungo kawa koyo iwo tongoni Allah harenti ti awasini dingira nu yugo nu wono amo tonga le Allah ta koni re ate Allah harenda ike koni indi ya renda ngini tonga abada inda tongar su iwa koni agara digamen koni na kotondi wakati be Allah haren kitenanti izan la yadruka shay'a Allah harenti ti kembirena hohon tantor kembirena hohon tantor Allah harendo ke digame keni digan sirei ken taw manje sirei kinga ko ini nan daga na tungun ko ni mo hohon tabakari kembale tungun laran ko ni katunde aro kasolle aro karnde kenya ro tungun palle watu su har nabi nyumu inyi katnu unyu irahonu me kari wo nyu hono ro kasonga kembirena har serebe ne ser simple wanga tin nabi nyime angana tungo ku hinu sigi khonoro tungun palle watu su ke qala harenda kem pakarenta woni Allah harenti izan la yadruka shay'u donc ti kembrenga ho ndangen tor ho ndantor kemrena o to ko ni pambara ho ndabakari konsikas be hayro to palle Allah harenda ken garanti nanti aken o to ko ni ho ndabakari kembrenga ka kenna Allah harenda asonomen sabatentu birambe asonomen ga sabatira Allah harenga kentu Allah harenkite na ke kara nanti kembrenga ho ndantor kemra kebe gan Qais ibn Kharsha isa a toke mori aken koni atun qacen koni atun qacen koni anta sire ya ala khayni yo ke gana to nyingene no qusu awa koni nanti aiwa a hay kamana ya mowe anta yana ke mora yana kundwa kenna yale kingo haqariyan kanni sahaba tanari wadi kenna Abu Zar al-Ghifari aken khana tun qacen ya koni hari agana tun ko manya ranga dumbu anyi mawatu nan dara tun ya ko kenya sababu yi aro sahaba ni gonu sogelo aro sahaba ni gonu kadangare ya ma qawmi Usman bin Affan radiyallahu anhu sogelo aro kenna aro sahaba nu tananu na sawnya tunkuni au tunkuni manya rango dumunu amay de amen mara kembrenga kendo hakare ngana buzara kenga diga kilenke ka kadangare ya ma wahimbe kamala ranga do nyara nanti au tunkuni ho honda kitana keni Qais bin Kharsa akoni agana tungar no khusu awakoni agana tungar no kusu antanya ngene bakai antan milele bakai akoni atoke mori ara wunkita Allah haren kiye ara kensu yake mori na Abubakar kiyen kahana yake mori na Umar kiyen kahana yake mori na Usman bin Affan na ken kahana kiyen yake mori na Ali kiyen yake mori birambe Ali ga Fatisa Muawiya ara Muawiya ta kiyen yake mori kembre Hassan lo Hussein ara kun kiyen su ko manten dangi ke mori ala wungita mosiri kusu dange halesa banu umayya qablan siru hankama burbure wonyino wadu Ubaydullah ibn Ziyad alayhi la'natullah Ubaydullah ibn Ziyad akin hankama burbure akin sayyidina Hussein rayhanatu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Allah haren kasalun fil kana al-Hasan wal Hussein kunya sibabu ahlul janna arjanna dungonu arjanna hunan qawin su ko mande nyungume kenni al-Hasan wal Hussein kemira sayyidina Hussein rayhanatu Rasulullah aken sayyidin furaun sababun gabu sereberi kenni Ubaydullah ibn Ziyad alayhi la'natullah ara akenya ya sawi sayyidina Hussein asidin furaun sababun buga kenyari akena sayyidina Hussein serin purawo ta kenya marqane agara gajange be girli nanga Karbala ken gajange yuma ungani Umar bin Saad bin Abu Waqqas lenyugo alenyugo be agara garmajiga unkita kembere na nasawiya sayyidina Hussein kallenga kembere na gajange yuma wonya kema Umar bin Saad kayi ingena hangama be darapongure kenya ni ki hangama bre كان عبيد الله ابن زياد عليه لعنة الله على سرسرين جبن جرابي على سرسرين جبن كري وعلى سرسرين جبن لو كسوما كمبرنا كبيغاني قيس بن خرشاي أكنو كواتي لجم ورا كون عندي قيس بن خرشا على وانكتا موسري على كواتي لجم كغاين عين سرسرين جرابينا كنا يواتي على كنغرا ميوري
kenai ura qaisi bun kharsha da ma gutun karan nanti ti Allah harenti auton koni ho honta kan ho honta halle kendi ame qoro ubaydullah ibn ziyad haqarina birambe aro qaisi gara mewari ibn kharsha ati qaisi dangan tele anke yan kamana garen sau Allah ri farengawa nan ta mutun koni to honta bakari ti Allah harenda kenga yenda tele an kamana garen sau Allah ri harenan Allah ri farengawa kiya ko watbe qaisi khani sirebe anta tun de veni anta nyingene anta milene baga tun ma ana tun ngari har ya hunjunya gane dasane awakoni kemra khusara ara ubaydullah ibn ziyad ara kenjabe ati yala sirebe ga garen saunu Allah ri harenga yala mun nana kenduwa ubaydullah ibn ziyad ti wo mun nana kendu ati sirebe ga Allah kitabin ya mar kannen payne na tono kitabin ga yankati himbe aw kempa na tono Allah harendi ga kille kinga na sunna ke aw kempa na tono ago golle nyana tinyun kilunwa tikemira tikenga mana yana garen sau Allah ri harenga serebe gara Allah kitabin pay na tono na Allah harendi ga kille pay na tono na golle ti inyun kilunwa tikemira tikenya garen sau Allah ri harenga kinga ya bane ubaydullah ibn ziyadi ati qais ibn kharshara kemira kinga mana ni koy kingo na mu adi tela mu munana kentuwa ubaydullah ibn zati o munana kentu kenno qusui ati kengani serebere ati kenni anke ubaydullah ibn ziyadi anke yana garisa Allah ri harenga na sawunya anda Allah kitabin fa ina tono anda kamana ngolitai anda Allah ran diga kille anda kengara ammile baka Allah ran diga killenga wa amba ne here anna ampawa kengani ziyadi ibn amba ne he anna ampawa a raketun qache koni ubaydullah ibn ziyad ra jamandi kenai amir sirnundo Allah sigdenun so tawunu a kiyanya bane kengara ubaydullah ibn ziyad aga yada nan kin haqabe sirunta sagunu nan sai ajoni me jangona keme tun khache kara a kenna qusu ubaydullah ibn ziyad kule ati qaisi angara an bayar ke dame bego ke ma ko nan dana garin sa wallahi harenga pasanti ti Allah harenti nandi hontan kitana tiketa ti ho an kitana ken no sui ati immin terunda isorra sunna tunariga ondigaro zabaniya tunumbate seri kallanu benu ga yama yukunya khali zabaniya kunni hangamanu ga ngayini serewu ma kun karkharenten o yonkula kute en kanne ma yene munana serebe yonkula chero bakai kembira kungoli la kayani ken wadu kunda az-zabaniyata kembira tilgaro iz-zabaniya numbaterni kenno qusui daro kumbatera qais ibn kharsha urariga na tawundi kembira ga tilgaro zabaniya numbate tal agati tal arenti honde kitana tikewa ko en tara garen sa Allah ren fasati ikenta to kono ikewoni hokko yayi himga ngilasi dama kiga ko watibe idaro zabaniya numbate kunga yin watibe iro imme anjala onundi kahanulli iri bane jaken na qaisi bun kharsha ataunde jaken kusarani alla qirne khaninki ataunde anyon ken kusaga mulini mbu kome anga yinti hunje neme mutunu baka mobe baka yile jura yinti hunje ngana digare ango ken neme mutunu mobe kembirenga qais bun kharsha radiyallahu anhu anyon ken kusaga mulini mbu itaunde na yunta serami kembere zabani anuli ite qarariga kenna qusu girna saa kama kenna akusa nyuruna kenna jaad afata dalla namu an honyana sire kenni nyonkin gawari keta intara huren katu intara huren yonkulan kutu baga intar mi anjela wolo ahurenga kembere Allah harengara kebe ko nanti kembere aton ko neke aton ko ni bardan wassalaman honta kane honta halle kembere ken sabatire basa ken golle ya gara tongo ni dingira sui serun ya ngo dumuno kha iranta ho nda bagari ho nda ime kitana ko mi tongo ne la ranga hi angana tongo hobre ngang kitana aken kala Allah ranga do be do ke jabara ara ke wugile kita aringa nta on sunya aw tongo ni mobe gallara ho nda bagari har ke hangama bure hagara Allah ni tiwo ho bakari Allah kusagara aqara halgai nay hangama ke tora maki kembirenga ubaydullah ibn ziyad gilagara gila qais gega yurnan kanu ay me yagu ayagu kedi na ma hobre nyana sera kenaro nyonki ngantari na ngantara huren katwa kembira yagu ala tunanti hagira kebe ko nanta Allah renti ho onta bakari kembirenga tungyen asabata ma kendi kembira ke qaisin to o hakare ngo yankana kedi ora honne koni
ke qisani Allah gana dunga tay o na ki qisan gudenga wa koni o kamana qaisun to na atibe tar hugum ga ishara ya katiya kenna ya le qaisun to on pilali wodi kenna qais bun zaid bun jubar qais bun zaid bun jubar radiyallahu anhu aken khana sirai angana qi awan bute murana qindeni ala rendo ma qini angaba tasikoi nandiga bani saadin ko na qikata kuma andiga jakaliya awo anyana komi alla harenga wa mur ko alla harenga me gawa lamur mo be nemanu kisenga kama awara qinde ke ya buni komi alla harenga me gawo lamur mo be a tasko me baga tarugo munda ko nan tanga ba tasko me kemberenga alla awara qinde ke ya buni alla haren butengo murena qinde ger mo siri qinde lara an hono qini anga yini qinde ke goni untam bute murana anyi me gawa lamur mo be antayana ke mori hono yime ona ngana kunqi qinde tolma qinde yime hele wara birsa na birsa ma anyi mo gilinan sigi igara bonen nebe ya ni batenda bari kemay ke mori kebe gana qais bun zaid bun jubar ara Allah haren bute mura qinde ni mo siri ke sabuna Allah haren kota Allah haren kusagara ikite ngara yimeni Allah harenti barakallahu fik ya qais kembere Allah harenti arna barkiran ya qais Allah hareni kite ngara yimeni keni dalu nanti ser qore agane duwa nyana serena ni kite ngara yimeni basin takinga keni ken dalunga pasa Allah haren bayri kite ngara qais yimeni na duwa nyana nan Allah haren bayri kite ngara qais yimeni ke qais ibn zaidi ibn jubar Allah haren bayri kite ngara yimeni nanti arna barkirari kembrenga Allah ren kite nan tara nanti anke ni lemunum pawaire ani lemunum pawai ana tira mo kana ati lemunu kembre yugumo kendi yagarmo kendi Allah arna kendo on yar nan ta kenni lemunum pawai bo ke duwa no gondi duwa tanawari har ne kinga mako kengo faminari Allah ren gati lemunum pawani kinga ko nanti awrni wunka hana kita pasa Allah ren da duwa nan ta woni lemen gabe kita bo lemen gabe ken hana wo kingo wunya ko ni kinga ko nan ta wunka hana kita na kenya sabuni qaisike Allah barkero awundi ara kamesi ne bire kenna ngara lenyu wono lenya ren gabe kita Allah renga duwa be nya duwa ke jabe adangan na sabunya aqinde mosire aga qinne nya bun mobe kinga lungo Allah harenda bo himbe ganya kaba ko nga ke qaisi qibarendi Allah renga re kidengara ay mendi na duwa nyara birambe aga qaso ayin tembangen suqura asan kanyinte ayin kulanyinte a suqura ko tepa maganta Allah haren kitenga saw nukube Allah haren kitenga saw dingira beri kema qura ken goni binento a serunto iwara hay wo ikiten sakai na disadisai hatunga na saw mi Allah haren kitibateni barkamunde sawra Allah haren kitenga sakai men ko tabe kenai ayinte ayin kulamban subinai ayinte bangen subinai ka agara wun kita wati be yintu ke surqura maganta Allah haren kitege sawra ken woni binen to ke ma qura khari Allah haren gara duwa be nyara ne manu kisra kam nanti awni lemen gaben kita wara lemen gaben kita ara wun ka hana kita ke be gani qais ibn zaidi ibn jubar ken qaisin to mpilaniga ken nga ala qais tanawno wadi ken qais bun sa'd bun ubada qais bun sa'd bun ubada reme wono wadi ken qais aken ka hana tarho gumda honne ko na ken ka khabareni watina kenyara adhal arab laula al islam arabun ser gote serebe go planto mosiri a plan da ran karantengani arawo kame hi nyamini nan tawo na ko igam honya nan same kenya nan same salama on kane watina kenyara firke nyami ayi hi nyamini mosiri nan tawo aga na ya mun man kai ngana karaw yana ya mun wayini qais bun sadi ataqwari kembere na qaslama ungari aslamahu ora ko nanti gili aqabatu sani aqaba hilandi kana aqabatul kubra serbenu ga slamahu himenu ga rabaya nya Allah harna ne kannen gine aqaban no khunga hawa wiri kin sa'du bun ubadai aro are meke kin qaisiya serebe no ya yungu me akhari sa'd bun ubada wari kembirenga aro kereme tinan same salama on kana kengol la khenye kai ka keti basiya na sabunya saban ko hoggabe wono nan same salama on kane
golil la khu angani yani mosir ka alla yani yilla nen tunganga silama on gari bane isro illa hala qasani illa hala kurba aro la hala qase on tare hayni mewre ken serenga be mo sahaba no guri kembere kebe gani Qais bin Sa'd bin Ubadai ake nan sana silama on kane kembere ken firge nyami yayi mosir sir gotiani kembere arabun ta kenda adhal arab laula al-islam kangana ko su an ke koni nan ka hay nan ti laula al-islam salama on na gahe ko tay na ta on tento ay meti are kanne to ati salama ulli no kaba planyanga kembale tigeni planyana anya arabun sun ursam in planyana in ferke nyami yana anya arabun sun ursam ka salama on kabai ken sabra aslama unsuro ka ke duwa wonya ma ken duwa karkarante ken duwa wonya kangai hati su anyi Allah nya ganati Allah na brenki nike ti Allah nike ike warjaga na brenga ti na sabunya la yuslihu al-fi'al illa al-mala fa innahu la yuslihu al-fi'ala illa al-mala nanti hinchane golle sire kellan ta soro no few ma nay na brenya wa ma ana golle sire ngabenya ana golle qorqorunya ti kellan ta soro no few ti maganta nay na brenga ma ken sabuna ken Allah nya na wati sunna brenga ti arna na brenkiniya ka ken kana kawa ko nya akhbare ne Allah ngana na brenkine anya kana ya depasse no ko ma gari mobe ko ina ndina na bren sauna pake ko mi ken sahaban gur mobe ake mai ken ka kitan wal mai dura on wati su na brenga ma ka kana wa depasse na brenga na su awad depasse na Allah ngarja na brenga re parce gol qorul lanta yana few maganta na bre kembirenga na burenga na mo ma wa depasse akana kitella warante mosir ka adwa on ka hana nyike wati su Allah ngarja na brenga re ngarja na brenga parce que gol qorul lanta yana few maganta na bre kembirenga sahabai gono akendo mi na bren sumnu Qais bin Sa'd bin Ubada adomi na bren sumna ma tarugumunda ko inantin na bre ke Valerie rama tanjige ujuni ken ko tan tanjige ujuni gor khore don wa Valerie ni rama tanjige ujuni me aganya asumna watbe Qais bin Sa'd bin Ubada rangani ananti rakinaya Allah birambe yiwo ngara tambon kita tanjige ujuni ay munana latwa agar bane Qais bin Sa'd bin Ubada ati ngira na breke kinanga gilinga ya sumna wato yana ngani nan tinda kinanga amadu na gore geriga kemera arkeri men gabenya aqsam ku tengille ni har gayange wala rendomi sabadan tan wala gajara kemera gayange ke isla handalli nyame sila nan gari nyame keta aga asab nden wonyo me be kama ara ken kanembura udangan kenanga hala ara serata nanu nyomu qobo na kun kanembura pour que gajalle mun garwa igana mowe parce que o sere nyira kamesere kiya jawatbe akini boy gaya nyungume Allah ren ngira himme yungume nga kenda ko Qais bin Sa'd bin Ubada nanti aywa hayka mana golle benya ana kisigine o setu hono ngana kusu kanembura kemero la roro tangare kemira ya agitena kensigine kemira Allah re bura khenyura kingana nya khore go bu hangendi nali jilla khinga kenyare kaba ko mosir kemere libra rumbu kenyare mi go sagene kenna ya la Qais bin Sa'd bin Ubada fatuhu Makkah wani Makkah rakenga sada birambe Abu Sufyana gari agari aro Abbas ga daga ta Allah harenga aga salama wa Allah harenga ti Abbas danga ni tikemira tandiga Abu Sufyana siginde kille mununu ranga kille mununu no kobe ago korna no kobe besu wodangin do no kobe ande asigino ana Allah kuru yundangin tengari kembrenga de yalle mun kuma ndangi groupe kembrenga kebe ni lansar nuwa kundara poni Sa'd bin Ubada ma radiyallahu anhu Sa'd bin Ubada radiyame koni kenda Abu Sufyan butun kutu mosri atil lengi lengini horjo en kotay lengini chen fronke en kotay lenki makango honsu wal maganta khairi alake kono wadu Abu Sufyan kanu Abu Sufyan wonde daga ta larenga tike lansarun dar pompa himbe mara ke dame kono arake koni kiro kandire kenya bane Allah renda senali nyamari nantande akata Sa'd bin Ubada nantana drapon kini ire ni woke kena Qais bin Sa'd bin Ubada na drapon kini kenga kembrenga Sa'd bin Ubada ama qoto na drapon kini iro kire me kena Qais bin Sa'd bin Ubada
parce que Allah hare mo hinyana ti hikima ana darapul gana na kin serta ne kin yana duran kungoi kara kina imere me hongana buwani me manan kina imere me a ken ta se hakar man po torn a ko mi harsa awamma bo kemira kebe na Qais bin Sa'd bin Ubadai a ken koni taro gumna honne ko na akhbaran ku te mun Allah na dunga tai ona kinya no kunga wara kan kadna na wala dinake ka hakar yanga ne sabura Qais tonu na atibe taro gumngra honne koni ikhbareni keni asikania Qais bin Sa'd bin Ubada kemira an atanina kangai wadi kenda Qais bin Asim a ken koni khibare kabagonde wa ken khibare ake birambe Qur'an ay wono ke iza shamsuri Qur'an aya be wa izal mau'udatu su'ilati bi ay zambin qutilati birambe ke ayanga yanka nanti len kanuntu birambe alqiyama ko ta Allah ganu tirde Allah wo tirnen jonko ni kata lemu kuymay andan tirnen jonko ni saranu ngare lemu benu gari kari nanti ire mengana yagare nan same salama on kane arabu nugo yana len yagaren kita yura kumen kudu narare na sawunya ti len yagaren kita tikini gace na sawunya ti anke nyawo aken de pasne gilatu nane ana de pas la khariya ina tarombo tana bulira tarondi ana iramun ko ni rai keta gajan ngana giri antande mana arabu nugo jahiliya wati gajan mai hamana hatu su qabla wome bana lenyu ngabunga ma kun ka han tunu nan gande ma kallen yare ngaro sirende manati hohoy kini yaganji banai qaru hingana ya yo qara yon kon yana namune mbuni wu hingana yo wunu namune mbuni kembre sigira be ga ya ken ko tanga makango ara ya jahiliya dungonum pa kallandi isgira ni kembanai serega na fadi wal mahoga na seregita na ngu khoni iro kenya namune mbuni kembre turanta serede mana gajangi hi khote ngana iranta de mana kembirenga angen kaw kamanu depass kenda ngale undan ken kan sigini wara serta na ka sigini kyani o hakarlanga ken sabura yora kumengudu ana ko nanti lemeya yagare bane wo kumengudu narari qur'anan da kinya ko kembirenga ira diga yonu nyagalini nanti awanya ken sarere anya ken sare yo qusa tirne tellemeni managane lemeni yagare kenno qusa yagamu dumunu qur'an anti ayumsikuhu ala hun am yadusu fi turab kemira awtini yala ina lenyara keriga lugonta umawa walma ina aburusa jurandeya ayi hakare mununu akrana ya hakare mununu kendi birambe hakar langa na sabati himbe kama ina riga lugonta kama walma ina kari hakar langa na sabati himbe kama kenyana kemira kebe na Qais bin Asimiya akenda golle ke khoren mosri birambe ke aya ga yanka aya ke awu tunne yana serebenu way ire mun kalli atu etu nane miskina on kallen sabra aro serebenu go nogon bonondini ya arenga na nogontu non dange halle qasunatiya kiya ine nyonki mfute lemendi na sabunya Allah harenti nemando kisenga kama nanti leme aw tanate no sikinyana tanate hana aw kenyana mani amanima tanate hilandi aw kenyana horji tanate sikanda aw kenyana che achen konturuma kingana ya bane kingo geme kame aro tampile kota kingo geme khasunati bo kingana ya malika wonyon kin futenari lemeke akhbaran so sahne kin kota garmajige wula linte to ana wal makunfi banna wal miskine aw sahana wal mawatunu lemenga ho kitana ho gawa kitana wasu sahana kin kota kembirenga kingo geme khasunati bo khasunati dange halen no asrebenu go no bonondini kembira kun kahana aya ke wasene kun kama alqiyama ko ta'alla butu mu'buru anta saranu ku tirninde allem ko atirna atiyele aramaniya igara akari aramaniya kha igara akari kena Allah butu nan ken degere kengana ya serebenu gara golle kenya imenu itamengo kutini Allah hinende bo kyan sa ki aya ga yanga wati be kebe na Qais bin Asimiya radiyallahu anhu aken kanu kana da ka ta Allah harenga ata Allah hare ikira ile nyaarun karre ati kira le nyaaren kita masegu ira sukari le nyaaru segi ira suro kumina ngarte ati hoy mewari aga sare bane ira kira ti yare yani ibutenga bugu ikusaro sara horuku aro bambaro yokusa wutuna ndiyati ya guneni na kusa kumengu tunarari ira Kenya tabane tahilo tasiko tanato takrawo tatumu tanyeru matasegu kika ko wati Allah hare ki qoto Allah hare kama musri Allah hare de tel mani sunnon da mena ke ma aken sunno men mani sunnon da me yala ta hinena wa
hari seren sono mengana girenga antayana kunu ala renda digan kotun kara ke ko wati be sahaba tanawno ken gare khallengo ken menya oke ka ken sahaba khore sutura sabura tarqu maduna to ngoni tiken sahaba aken khalele aken birambe aya khenga sareti yagare ira fundai idati lemekei inne gankani keta malemeke ga yagara kuti awunke masino nyeriya lemengana ke kenni boy anga ina lisarananda ira sima agana ke kinga lemengana da hinne ngare na wato kono kenno ko suaga ken sino nyeri uragari wati be kenna lenya akin qindei aw habendo mansu yagar qur'ana wati be akin kenni bo uragari nakara na dike halle nyare kenno ko sui aya dumu mi asigi bitonu wadangi ara isetu hongutu na lenya ke sotni halle jara kumi so honu mutu dibati ada gunendi akumna kumen so senga naro asenkenga lenya ke o sen fregetun baka senkenga senga nara iraminga lenya ke o sen heregetun baka iraminga ma kumenga gilo nan ke asagunga watibe ati lenya ke dana tana kumege no ombai ara kumege no ombai da kusaga nyonto na warari kenno kusuna sen saga ndai anyo kinde na sen saga ne nakari ken sahaba ken kare khallenya ango akoto Allah ren kama musiri fa kebe ga nakran ya ma Qais bun Asim Allah ren tara an begera kebe anda hibrenya re anda hibrenya mani sonno na menange ma kiya ko wato Allah ren di kembira andu qoto anna komusege pasa anta na lenya ru sega buru andu qoto anna komusege mundu anna kanemboro Allah sabur anna tubi Omar mu ke qoto Allah ren kama musiri ke sabuna Allah renti Qais bun Asim dangane tani du qoto hagra ke goli bure benya komu segi ana kemuna na ken kanen por Allah ra komu ben wo kideri parce que atira le nyaru segi ngar temburu kemira tanu du khoto ana komu segi ana kun kanen por ke ko watbe kebe ne sayyidina Qais bun Asim atalla ren ngan atige uche ima hoho mara maganta ime kanne komenti ma uche ma komem mara ati nyongo mun kono bi ma te gati komenti mare kenno qusui Allah renta dangan kembirenga ani du qoto nyogo musegi ana ken saraga Allah killen nyogo musegi ana ken saraga kenga ko nanti lembane su keni ana nyogo mbane saraga ken tongoro kembirenga Omarum ka ke su ka madina jahila wa atinyari kaga salama gara ke kona Allah randa qoto Allah ran kama musri fasa ana jadeliga anyi mere me anga yini serenga ya mo anyi mere men na landa anyi me sarare me anyi me leme be sara ken na landa na kenga ntemburu kiwa ko ni nanti sahaba nuku arna dunga suka mandema nan same salama ulle nkane ila halanga nyanyi musiri bo kenya ni alaru yila nali la hala sirsire sirran do khalleme yana salama uni alari la halan saze كان الله القرآن لسبعة الله ومن أحسن من الله السبعة دي الله غرا تيلي كونسرون دا الله غراري كان غرا بانا ناغان سرون دا الله غران الله غران كانغاي أما جوكو يور لنغي خمانا غوصا الله هلان سرون دي أوتنا ما جوكو بريا كمبرينا الله رسابان كويلا نيلا هلان سرون دي كمبرينا أنتانيا نورا بيغوندي إسلام وحالي أنتانيا نورا تورا إسلام وحالي الله رم قننتي كرا كيغاني Qais bun Asim ya tani du khodo nyogo musegi ana kun saraga ara kembu ya ma kenna ngale kembi tani mendenga an tubi kata Allah ana tubi en khalasne an nimisi nan din ta metana yana kembirenga sabanuku illa halan gabe kebe gani Mughirah bun Shu'bah radiyallahu anhu sayyidina Mughirah bun Shu'bah aken qahana nan same salama unkane aken goli la khani kilman sakhi nanda sigi serun kane ni na buruliya ni kari tar gumunda ko ina tagara sereme be kari na to kilman sakhi keri tawo kene sorota mi arosiko nan same salama on kane agol la khani egu sungan kana wati banda o nanda sigi serun kane na ina buruliya ni nyonkinum bononi aken gol la khani ken Mughirah bun Shu'bah as-Saqafi kembirenga Allah rohonan sirawo akamati salamawa aslamawa halle aslamawa suro anya jihadin siri anya jihadin yana nganai an yugo saga gunyana jihadin qur'an kama amenu yiga loa anya sago mo siri yugo saga ni jihadin qur'an kama yugo saga gunyana amenu yiga loa
kemira kebe sayyidina Mughira bun Shu'ba isuka man des la maul suru nan kaw saban kuten su wa mun Allah ta'ala ma arna ore suka man den kahu jannatul firdaus li ya rabbi arno de kahuma me barzakh no de arno de kahuma me alkhayma khurayndi arno de kahuma me salat kaman no de kahuma me aljanna no inshallah anna kenya ti faran porma kenan ya lo marmu o wala lakike orne dangitay qaysin tonuku haqari an qay sabura tar hugum nga se qaysin tonu naati be kama kunya haykui kemirenga wala lakike harsa hijra nyanganu iga diga iho gabe yanka qubao kinani madina ruraqi debebe go madina ruraqi wadi no na qubao aro madina na anta la to mosri sahaba num po gabe yanka no hina allah harin me yanka no nabito naatiya kemira kitena lo madina kembere uga yanka jatiginu benu wo yanka na grupu anga ni sorotami walma sorokra yihonu me soro nyeri wo yanka na serbane la hala num mo on sawabra serunga tabana seri mobe aro serunga tabana hankar mobe kembere nga sahabanu ko anari hinda warke mori kebe gani senna umar yasa akendi kore ikunyanka kore tarogumundu utonunko agranyugo kebe gani umaru ime nan kawa agranyuwa ken zaid bun khattab aro amru bun shuraqa bun mu'tamir shuraqata bun mu'tamiri akelle nyugo yoyinoti amru aro abdullah ibn shuraqa aro khunaysi ibn huzafa akenni umaru kaligoye umaru lenyare hafsa radiyallahu anha akenya gantani khunaysi kai ke fatiha lansa Allah rengare rotai na kahu ikagumu nema no kisenga kama kembere ngaki na hana kenya haike Khunays ibn Huzafa aro Sa'id bun Zaidi ora akempa wa Zaidi bun Amr bun Nufail ora ken kisan sa atarun kama suruna atibega green nan sami Allah ren kiyen kane ti ora dina nyaare mundu kembere nga Zaid bun Amr bun Nufail akenyi kundi akelle nyugo Sa'id aken khana yake grupuri kembra Sa'id ke surata mi bega jate Allah renga surata mi be ko tawbati banini nanti wono arjana kembra Sa'id ke takhaw kundi kembra nga kenyi groupe gere aro Waqid bun Abdullah aro Qawli ibn Abil Qawli aro Maliki ibn Abil Qawli aro Iyas bun Bukairi aro Aqil ibn Bukairi aro Amir ibn Bukairi aro Khalid ibn Bukairi kembra Bukairi remu kusuka mantenya Umaru groupe gere sena Umaru kusuka manten sena Umaru delegation nan kaho Iyasiya bun Rabia Abu Jahaliro akhiyo Haris bun Hisham garro kebe bate Iyas donc kusuka manten groupe ri ikunya nka koy ijati yo ken Irfa'atu ibn Abdul Munzir aken kanyo Quba Madina Rakhina kembra ku hagar kusurun jatu benu tonko kusuka mantenya nka Irfa'atu ibn Abdul Munzir kembra su ijati nyikai kenan hale grupu tanawno woti ganda Talhat ibn Ubaidullah aro Suhaib bun Sinan ar-Rumi ikun surohili ikun yanka koi ikun yanka Khubayb ibn Isaf ikun jatginyi kai Qubanu kuma ijatginyi kai kiyani Khubayb ibn Isaf honura ko nanti ijatginyi As'ad bun Zurara honura ko nanti ijatginyi kenye kudamu hiliri tarikhuni honura ko nanti Khubayb ibn Isaf honura ko nanti As'ad ibn Zurara honura ko nanti ijatginyi kwa kemra kenan ya halaga hotana Hamza bun Abdul Muttalib Hamza Asadullah wa rasuli aken kahana yukun isar dantanu aro Zaid bun al-Haris aro Abu Masad wa ken qili Kannaz ibn Hisin aro Anasa kendo Anas ntabanare wote Anasa aro Abu Kabsha ku hilinyu kome Allah harenda ku soro hilisu kannen porawo Anasa aro Abu Kabsha na sabunya komu benu ikannenga horawo wal mahimen go koma on Qur'ana nga yanga nanti
na komun qiri na besu qiri i hawa tonga donc himenu hawa tonga matui parce que na komawo yari kembrenga parce angura saganyar ne qubo i hawa nuga matui kembrenga wo kunto mba ne koni kembrenga anasa aro abu kabsa kuni komun Allah renga himenu khannen poro donc kuni Hamza Sayyidina Hamza asadullah wa rasuli unyi ken delegation ikunyanga koy ikunyanga Kulsum bin Hidim Kulsum ibn Hidim sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembira aken unya khili ti Allah hare sahibu Rasulullah na sawunya Allah hare nyime gar qubaw agra bitona adi betawno Allah hare me yanka keywari kinani Kulsum ibn Hidim radiyallahu anhu aken yisira qirsani musri awuni gallato Allah hare nge hijra nan ga Madina watibe kinani awulato Hamza arid delegation yanka Kulsum bin Hidim ya aro Allah ren kana yanka ina bitona atinya ama kembalu ga Madina waye kamana kuben tongo kenuga yanka serbe no Quba yerwo no Madina kunya haikui kembalu ga Madina Allah ren woni mare maullo iro mena kennan halle keben Kulsum bin Hidim ya Allah ren yanka ndinya kenkara ka Allah ren ga yanka kara me Allah ren do sahaba no nyira kira Saad bin Qaisama unyira kira kenkara no kulla halan sawabra anga ini sire gono aka ampesente ni hono aka ampesente kembra jamagumen kahana foki no kube hesente ngani an sabatran no paza sirun jongo ndon Allah renga yora tirnde idinan kabarunga bo hono kano no kumpa darunte ngawre daiman ken sawabra Allah harenyira kira Saad bin Qaisama Allah harenyira kira kenkara ka kebe gan Hamza ari kore kem are delegation yugunyan kante Kulsum ibn Hidim Kulsum ibn Hidim tarugumunda ko inanti aken fati nan sami badri kane honne tarugumun po gabe ishaka man nanti sirhana hana bega fati sahaba nuni Madina ken Kulsum ibn Hidim ken pale amallato As'al ibn Zurara ken kana fati ka honura ko inanti As'al ibn Zurara nanti ken pana fati ka diame be jamanga ngawa kenni Kulsum ibn Hidim radiyallahu anhu nanti aken panan fati na sababu ya ken qirsai anya qasam wasri Allah haren yanka ken ke wagra ko benugo ken Hamza ari delegation kun ka hana yanka Kulsum ibn Hidim radiyallahu anhu kun ka hana yanka kai quba no kun kenan hale kenan hale Sayyidina Ubayda bin al-Harisa Ubaydata bin al-Haris aro At-Tufail ibn al-Haris aro Hussein bin al-Haris kun Harisi lenyugusiki kuni mare musikiya isuka mandem pawani Harisi yai aro Mistahu ibn Usasa o wana kenko o hakare mo yankana kankari kata kana ora khewoni kinyi Madinan tageni gar khore bega saw Oma Aisha Sayyidatu Aisha gar khore bega sagai kinga ni jene ngarenga ma Qur'an nga yanka suratu nuru na Aisha Qur'ani kembelenga ken qibare agoni wuru sirebe kanali Mosri Mistaw ibn Asasa akenda takhnuko kitakene kembelenga wana kin adingiranga ora khemo katne kembelenga ke aro Suwaybit ibn Sa'di aro Tulaybu bun Umayri aro Khabbab bun al-Irati kemra kusar dantanu kingani Ubaydah bun al-Haris aro At-Tufail bun al-Haris aro Hussein bun al-Haris aro Mistaw bun Usasa aro Suwaybit bun Sa'di aro Tulayb bun Umayri kemra aro Khabbab bun al-Irati kuyanka Abdullah bin Salama kuyanka kenye Quba dingiranga kembrenga sahaban ku groupe woyankana groupe ele hoyno lansar nun kama illa halan sabra surata miro yankana hoyi hono khalanta dan suro hiliri hono me khale sirbane na sawunya sarunyi me la hala aron no khulla hala kembrenga harsa akuten wahalle hakebe gan lansar nuwa Allah harendo tiga mosri Allah harenda koyi nanti lansar nu kilenga ne hilloy
lansar nun digaro kille way kutu digaro kilbaniga ti lansar nun ga digaro kille be kembirenga ikiraro ken killay na sabunya lansar nun pikira kesigira khore benya daraja hana silama woni ken muhajirna wona ampa wankangara nan digaro alla ri faran bade kenya honsu kamuli kenya buno lansara on tokini kenya alla renda koy nanti doroke yu khorum bay drogi leme beroni drogo khorumre kenya jondro kenya alla renda koy nanti ike jondro ke himbe wakatni hadenga ken lansar ni alla rende tiga mosiri alla renti limanan kaungana munumunu momo o sagani kata madina komi samake aga lato momo o sagani kati kumenga alla rende limanan kaungana munumunu momo o sagani kata madina wa sabati madina lansar nu nsabura madina hurma kita te alla harenga alla hare madina hurma kita lansar unda hurma kita te alla harenga ne manu kisenga kama misan singa wole yan khalige sinire o duwa on karna ko tatana o dangini ta kutenga wote allahumma ya farjal hammi wa ya kashfal ghammi wa ya mujiba da'watal mudtarin rahman ad-dunya wal akhirati warhamhuma anta tarhamna farhamna birahmatin تغنينا بها الرحمة من سواك يا ربي أمرتنا بالدعاء وآتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى لقاء سعيدة.